this point in time, the preliminaries are showing that, yes, there might be recklessness processes. Vhathu vatanu na vararu vho lovha kha khombo ya moḓoro badani khulwane ya N2. That is comforting to say we're going to give them a remembrance that is well deserved. Ho farwa mushumo wa tshihumbudzo wa vhana vhaṱanu vhe vha lovha fhaḽa na Lady Soweto. Ndi madekwana mukolo wa matsila u vhadzisela mafhungo fhano kha SABC 2 hune ri ḓo vha ri khou vhadzisela ya mafhungo a Tshivenda vha ṱwalele. Muhasho wa vhuendi vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal uri tsedzuluso thangeli nga khombo ya badani ye khayo ha lovha vhathu vhaṱanu na vhararu kha bada ya N2 fhaḽa Mandeni i sumbedza khombo yo vhangwa nga u sa londa. Hu khou humbulelwa uri mureili wa goloi ṱhukhu wa miṅwaha ya 18 we na ene a lovha kha iyo khombo o balelwa nga goloi a vhotholana na ṱiraka. Khombo yi shushaho yo livhisa kha uri hu valwe bada ya N2. Tsedzuluso thangeli dzi sumbedzisa uri mureili wa goloi o kundelwa u langa moḓoro wawe nga murahu ha u thuthuba thaela. Zwa livhisa kha uri moḓoro u thulane nga tshaphanḓa na ḽilori. Vhathu vhana kha vhamalo vhe vha vhe moḓoroni ndi vhana vha tshikolo. Vhathu avho vho lovhela hanefho khombo ya itea hone. Mureili wa ḽilori o vha na mafuvhalo he a hwalelwa vhuongeloni. At this point in time, the preliminaries are showing that, yes, there might be recklessness processes, but we wouldn't want at this point in time to start pointing fingers. And we are just going to scrutinize everything. The process of investigation is going to take place. Mashaka vhathu vho lovhaho vho kona u swika afho khombo ya bvelela hone. Early this morning, I received a call from my sister who informed me that there had been an accident. She told me that my child was involved in a car accident. I was not around and in Stanger at the time. I tried to get transport to rush to the scene, and when I arrived, here I found that all of them had died. I received the news at around 6 a.m. I was told to rush to Mandeni. When I arrived here, I saw the accident. MEC wa vhuendi KwaZulu-Natal vho duma vari vhaofisiri vha ndanga vhuendi vha ḓo vhona uri hu tevhedzwe milayo ya badani ya N2 na N3. Vhalidzi vha vho kuvhangana na musi nga tshifhinga tsha mushumo wa mbulungo ya muṅwe wa vhapondwa kha tshiwo tsha u thuntshiwa ha vhulawa vhathu vhanzhi fhaḽa Lusikisiki. Ruth King wa miṅwaha ya 21 ndi ane wa u thoma u vhulungwa kha vhapondwa vha 18 vhe vha thuntshiwa vha vhulawa. Mushumo wa mbulungo wo farwa hayani hawe fhaḽa Qathula tsini na Ngovhozana. Zwiambi kha mushumo wa mbulungo vho muṱalusa sa muthu wa lufuno we a vhe na muḽoro wa u swikelela zwinzhi kha vhutshilo o sia vhabebi vhawe na vhana vha mme awe. Dziṅwe mbulungo mbili dzi ḓo farwa matshelo nga Mugivhela na nga Swondaha. Vhalidzi vha maḓana vho kuvhangana fhaḽa holoni ya lushaka na Lady Soweto kha mushumo wa mbulungo ya vhana vhaṱanu vhe vha lovha kha zwine ha khou humbulelwa uri vho ḽa zwiḽiwa zwi re na mulimo. Vhana vha mbalo ri na tshivhalo vho lovha fhaḽa Soweto nga Swondaha zwi tevhela u humbulelwa uri vho ḽa zwiḽiwa zwi re na mulimo. Vhana vha vho thoma u sokou ṱanza na u luṅwa thumbuni khathihi na u pfa dzungu zwine zwa vha tsumbo ya uri vha nga vha vho ḽa zwiḽiwa zwi re na mulimo. Vhalidzi na miraḓo ya lushaka vho bva nga vhunzhi u tikedza kha mushumo wa tshihumbudzo we wa farelwa holoni hanefho vhuponi uwo. Everyone is touched, and that is comforting to say we're going to give them a remembrance that is well deserved. And on Sunday again, we will be going to do the same process and make sure that we give them a send-off that they deserve. Namusi u ḓo wana mushumo wa mulindelo na u funga makhanḓela nga madekwana phanḓa musi vhana vha tshi ḓo vhulungwa nga Swondaha. Vhunzhi ha vhadzulapo vho kwamea vhukuma nga tshiwo itshi nahone vhabebi a vhathu wana phindulo ino pfala kha fhungo iḽi. Mulandu wa bulayo une wa khou hweswa polisi wa miṅwaha ya 13 wa farwa kha zwine ha khou humbulelwa uri o vhulaha vhathu vharathi u itela mbilo kha tshikwama tsha ndindakhombo ya mbulungo wo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḓuvha ḽa 18 ḽa uno ṅwedzi. Hu khou humbulelwa uri Sergeant Vho Rachel Kutumela vho kuvhanganya masheleni a miḽioni dza 10 hune ha khou humbulelwa uri mabulayo o thoma u bva tsha ṅwaha wa 2019.
Sergeant Vho Rachel Kutumela vho ḓivhonadza lwa u tou thoma khothe ṋamusi he vha vha vho ḓithivha khofheni nga mask. Muofisiri o faraho mulandu vho humbela vho Kutumela uri vha vule mask vho wa vha wo thivha tshifhaṱuwo tshavho. Vho Kutumela vho fariwa nga mukaputeni vho Keshi Mavunda musi vha tshi kha ḓivha vho ambara yunifomo ya vhupholisa. Vha khou livha na milandu ya 17 hu tshi katelwa na milandu ya mpfu dza vhathu vha rathi. Vha khou lavhelela u ḓo ita khumbelo ya beiḽi vhege i ḓaho nga Ḽavhuṱanu. The matter is postponed to the 18th of October, 18 October 2024, back to this court, Court A at 8:30 in the morning for your bail application and the profiling. At this stage, I'm informed that this is a Schedule 6 bail application and it is opposed by the state. The National Prosecuting Authority vha fulufhela uri vha na mulandu u fareaho kha Vho Kutumela. We are saying that the accused has planned this case, and then the onus is on her to prove if there is exceptional circumstances to release her on bail. Muimeleli wa Vho Kutumela vha fulufhela uri vha ḓo kunda kha milandu yoṱhe ine vha khou hweswa yone. She's not intending to plead guilty, reason being that as I consulted with her thoroughly, it is just an allegation to her without a base, meaning that she won't plead guilty. Vhaṅwe miraḓo ya muṱa ya vhathu vho lovhaho vha vhe hone khothe vho Noko Monto vha fulufhelwa uri ndi vhone mupondwa wa u thoma ye vha ita mbililo kha tshikwama tsha ndindakhombo ya mbulungo nga ṅwaha wa 2019. Vha muṱa wa Vho Noko vha khou takala uri hu na muthu ane a khou hweswa vhuḓifhinduleli nga murahu ha miṅwaha 5 vho lovha. After that, Sister Rachel ke tla take over for everything. Ke tla mmoloka. Okay, it's fine. Then as no mmoloko only to find out hore ka morago o no thoma story re ngwana ga wa mathomo kwa sick. But all along nata ba tšo kgelerisa ditse le nako tše nna ke thoma mo tseba ga 2019 Sister Rachel a sanga di bolela sick ni le ana le ngwana le yena. So after that a bolela hore o mo joinne policing ya maphodisa o tla mo diela lesego. So get the time family to thoma makala hore how come, but already by that time khala shetse le lata cause o mmoloki. Muofisiri ane a khou ṱoḓulusa mulandu uyu mukaputeni Vho Keshi Mavunda vha khou lavhelelwa uri vha ḓo hanedzana na khumbelo ya beiḽi ya Vho Kutumela vhege i ḓaho. Matsina ha musi ri tshi khou bvela phanḓa na iḽi fhungo ḽa u ṅwaliswa kha ndindakhombo kha zwikwama zwo fhambananaho zwa mbulungo zwa zwino ri na Vho Kaizer Marindi u bva kha tshikwama tsha ndindakhombo ya mbulungo u bva Marindi Funeral Scheme. Lokobela Vho Marindi ri khou vha ṱanganedza. Ai zwavhuḓi Vho Marindi. Kha musi ri tshi khou tou lavhelesa nga tshenzhemo ine vhone vha vha nayo hanengeyo vha nga ri zwiito zwi fanaho na izwi zwi khou ḓi itea nga vhunzhi nahone ndi ndindakhombo dzifhio dzine ra nga tou ro lavhelesa ri khou wana uri vhathu vha khou ṅwaliseswa khadzo. Milandu ino ni muhashi i khou itea nga vhunzhi. Minzhi i a wanala, minzhi a si wanale. Zwino ndindakhombo dzine vhathu vha dzhia dzone vha khou lavhelela wana masheleni ndi funeral cover ine ya vha ya mbulungo na life cover na accidental life cover. Ndi dzone dzine vhathu vha sedzisa dzone uri musi muthu o lovha vha ḓo wana masheleni khadzo. Dzenedzo ndindakhombo vhathu vha khou lavhelesa vha wana uri dzi tou badela masheleni avho uri ndi manzhi vhukuma. I vha masheleni manzhi muhashi ngauri vha wana uri muthu hoyo ari o dzhia ya mbulungo i guma kha 100,000 mara wa ita fhethu ho fhambananaho. Kha ya life cover zwi amba uri wa ḓinanga insurance company a ḓi ṅwalisa muthu ngo tou ralo huṅwe vha wana uri o lovha nga nḓila ya khombo i badela luvhili vha kona u wana i khou badela 5 million kana 3.5 million ngo tou ralo mara ndi hone ine a vha nga masheleni. Hone ri khou lavhelesa zwi a tendelwa uri muthu u mu ṅwalise ene muṋe a sa khou ḓivha tshithu. Zwone u ya nga mulayo a zwo ngo tendeliwa nga Long Term Insurance Act. Muthu u funa vha a tshi khou ḓivha zwino nga nṱhani ha vhukwila vhune vhathu vha khou ita vha wana huṅwe u tshi isiwa dzi basa huṅwe ha sainisiwa vhathu vha si vhone nga nṱhani uri vha vha vho zwi puḽana havho vhathu zwone zwi vha zwi songo tendeliwa nga nnḓa ha musi ndi khou ṅwalisa muṱa wanga ndi vhana vhanga kha ya funeral ndi a ḓivha ṅwalisa ndi songo wa vhudzisa mara hune ha vha vhutshilo ho ishiwa ra honoyo muthu u khou ṱoḓa u tshila nga lwa tshelede u funa vha tshi khou zwi ḓivha ya nga mulayo. Zwi khou pfala nga maanḓa fhedzi magane uyo o ṅwaliswaho a sa khou ḓivha tshithu a nga dzhia ndi afhio? Musi o zwi wanisisa wa kona u ya kha ndindakhombo yeneyo a swika a vha fha mandate uri kha vha mu sedze uri o ṅwalisiwa gai kha dzi ndindakhombo
vha vhetshedziwa masheleni vha ḓo sedza hoṱhe kha dzi insurance vha kona u vhudza uri hafha ndi mulaifa hafha ndi ene muṋe wa police u zwi wana kha dzi insurance then zwo ralo a kona u vula mulandu kha insurance yeneyo ya kona u ndita khombo yeneyo ya kona u dzudzanya na mafhungo ya vhona uri i nga swika gai arali zwi khou bva mulandu u tshi khou bala vha ḓo isa kha ombudsman u dzhia decision uri u kone u ya phanḓa u kone u fara ri tshi fara. Vho Malindi kha musi vha nga nkhakhulula fhano fhedziha na muthu arali o ri sia ri wana ri khou kundelwa u to ḓivha zori o vho ṅwalisa mini gai tshifhio tshawe tsha vha tshi gai zwino muthu ane a khou tshila a sa ḓivhi zori ene o ṅwaliswa vha vhona ungari izwo zwithu zwone u ḓo zwi ḓivhisani u ya ngafhi? Kanzhisa zwi a konḓa arali nga maanḓa muthu o ṅwalisiwa a si khou zwi ḓivha uri o ṅwalisiwa gai mara u wana hayo mafhungo ndi mafhungo o ya kha insurance company kana kha vha ndindakhombo a swika a vha tendela uri kha vha musedzuluse hoṱhe then vha ḓo kona u muvhudza information yawe zwi khou pfala o ṅwalisiwa gai. Zwi khou pfala Vho Malindi zwi amba uri muthu a nga sokou ya kha ndindakhombo iṅwe na iṅwe? Hanefho vhune a ya kha ndindakhombo vho tendela hu na tshiimiswa tshine vha ḓo sedzulusa khatsho uri oyu muthu nga ID number A o ṅwalisiwa gai na gai vha ḓo bvisa zwoṱhe ndindakhombo dzoṱhe vha khou muṱalutshedza zwa uri hafha o tou ṅwalisiwa u beneficiary hafha ndi muṋe wa police o khavariwa nga vhugai wa tea u zwi ḓivha sa musi i kha madzina awe polisi. Ri khou livhuwa nga maanḓa Vho Malindi ra ḓo ḓi bvela phanḓa ra tshifhinga tsho vha tshi khou ḓivha hone matsiko avho ndi Vho Malindi u bva hanefhaḽa kha Malindi funeral scheme. Ri khou livhuwa nga maanḓa zwa zwino ri vha tsira vhupfiwa vhaṱaleli nga u ṅwaliswa na u ṅwalisa kha zwikwama zwa ndindakhombo dza mbulungo. Vhupfiwa vhu tevhelaho a si SABC ndi ya vhaṱaleli. ṅwalisa hafha kha ndindakhombo zwi vha songo khakhea na luthihi tsho khakheaho ndi ita lufu bindu langa u wane muthu o ṅwalisa a si ḓisi na peni na nthihi zwi vha zwo khakhea nga maanḓa hayo maitele a u ṅwalisa vhathu vha sa zwi ḓivhi nahone khafe muthu kha saine hoyo no khou ṅwalisiwa naye ene zwi kone u ḓivhea uri o ṅwalisiwa nga mugede. Ndo livhuwa fhungo ḽi khou fhisa nga maanḓa lwene ndo vha ndi tshi tama uri avho vhathu vhane vha vha uri ndi vho dzhoinisa dzi phoḽisi vha tshi sedzulusa muthu ane a vha uri o dzhoina vhathu vhane a vha uri o vha ṅwalisa uri ndi vhathu vhane vha tou vha uri ndi vhawe vha vhukumana vhunga ri ano maḓuvha hei vhathu vha tshi khou itesa nga maanḓesa bindu mani nga matshilo a vhathu lwene ri vho pfa ri khou tetemela no ofha na musi ro dzula na vhathu vhane ra vha navho tsinisa na vho riṋe nga mulandu wa izwo zwithu zwino khou itea shangoni. Nṋe u ya nga nṋe ndi sokou pfhisa uri a vha si mafhungo avhuḓi a uri muthu a tshi dzhoina phoḽisi hu vhe na vhathu vhane a vha khavara nga maanḓa vha lushaka. Ndi sokou pfhisa uri vha dzi phoḽisi vha tshi vha na maitele a uri muthu ane a khou khavara kana muthu ane a vha o dzhoina phoḽisi yawe kha khavare vhana vhawe fhedzi a songo khavara vha mashaka nga nṱhani uri arali a khavara mashaka u ḓo ṱuṱuwedzea uri a vha vhulaye nga nṱhani uri u sokou pfhesesa uri vhushaka hone u ḓo vha vhushaka hune a vhu tou dina. Nṋe ndi vhona uri hezwo zwi itiwa nga vho muofisiri vhane vha vha vho ri tshele kutumela zwo ṅwalisa vhathu kha zwa dzi ndindakhombo dza vhutshilo ngeno vha sa zwi ḓivhi ndi mafhungo a vhavhaho ndi tshiṱuwedzo zwe vha ita zwone zwino kha vha dzhiele vhukando vha fariwe i vhe tsumbo na kha vhaṅwe. Ndaa. Mudzudzanyi wa lushaka wa ḽihoro ḽa umkhonto wesizwe Vho Floyd Shivambu vha ri ḽihoro ḽavho ḽo rwela ṱari ndayotewa ine ya ḓo phaḓaladzwa kha internet. Vho Shivambu vha ri ḽihoro iḽi ḽi ḓo ṱanganya mahoro oṱhe o ḓiimiselaho u lwela mbofholowo ya vhadzulapo ya lini na lini. Umkhonto wesizwe party is therefore a political movement that seeks to unite all the anti-colonial, anti-apartheid and anti-imperialist progressive forces to continue and to complete the unfinished fight for total liberation and freedom. Umkhonto wesizwe party believes that now is the time that we unite all the progressive forces, particularly those who are not projects of and instruments of continued white domination and oppression. Umkhonto wesizwe party unites the ideological streams of freedom fighters who are associated with the wars of resistance against colonialism and apartheid. A radical and militant interpretation and application of the Freedom Charter, Pan-Africanism, Black consciousness, and similar philosophies. Matina hava sungwe batushela kule ri abuya husikale hone bado pfanga ndugiselo dza milingo ya matereke. Rekodo bafu batanganedza pano ka SABC 2 karvele panda.
Vachimiswa cha umalusi vari vorugela uchimbidza milingo ya matriki ya mapheloni ya ṅwaha. Milingo ya ṅwaha ido thoma nga la vufumbili nthihi la uno ṅwedzi wa Tshimedzi uswika nga la vufumbili sumbe la Lara. Zwa u koreka mabambiri zwone zwi ḓo thoma kha milingo i tshi tou fhela. In terms of the conduct of examinations across the 4 assessment bodies, policies, guidelines and standard operating procedures are in place. The DBE adopted a cluster-based training approach across the provinces for the monitors and invigilation teams. And for the IEB and Sakai, training of the chief invigilators, the monitors has been concluded. For the DHEAD, the training of invigilators started on the 2nd of October 2024 and it will conclude on the 24th of October 2024. Vadzulapo va ḓorobo ya Pretoria va khou itela khuelo na ḓorobo muswa vhane vha kha ḓi tou bva u dzhena tshiduloni dokotela Vho Nasipi Moya uri vha si vha hangwe musi vhono vha tshiduloni. Nṋe ḓorobo ava vha kha ḓi tou vha muswa vhukuma kha tshidulo itshi fhedzi ndavhelelo dza vhadzulapo ndi nnzhi. Vhaswa na vhone vha khou lavhelela uri nṋe ḓorobo ava vha ḓo vha sikela mishumo khathihi na u lwa na zwidzidzivhadzi. We want her to create more policing presence. A lot of young people today, as we speak, they are unemployed, they are not working, they are struggling, they are having the qualifications, they are having the certificates, diplomas, degrees, bachelors, but yet they are not working. Our wish and we are willing for this new mayor to give us the job opportunities. And what I would like to address is that we need them to work not according to favor, but according to the qualification that we have. So we decided as an agency to bring our respective stakeholders to this particular community of Atteridgeville that, as you know, is plagued with high levels of crime, unemployment, drugs and substance abuse, and young people at the core face of those challenges. To say that irrespective of, the instability of mayors coming in and out, that as an agency we are still placing young people at the center of the work that we're doing. Vomoya be vashuma sa tshanḓa tsha ḓorobo wa Tshwane fhasi ya Vho Brink wa vha tshi ḓivheleswa u vha na ndavha na vhadzulapo siani ḽa nḓisedzo ya tshumelo. Vhadzulapo vha ri vha fanela u bvela phanḓa nga nungo dzenedzo na u fhirisa zwa zwino musi vhe ḓorobo. We are going to support her, but also we must deliver, because sometimes over a mayor or as a deputy mayor they need to over the mayor okoro othombo relaxa bano. Varangaphanḓa vha vhadzulapo vha ri lwavho lutamo ndi uri Vho Moyo vha fulufhedzeye kha zwine vha khou fulufhedzisa vhathu siani ḽa nḓisedzo ya tshumelo i si na u khethululo. She must just come to Mafhungo to come and meet the residents that are living there, and then she will also witness everything that is happening there. We want a closed, open door policy. First point, she must come to the townships, address the people who are vulnerable, who are undermined, who are abused, and sort the issues. Service delivery is non-negotiable in Tshwane. Vhadzulapo vha musanda wa shango la Afrika Tshipembe vha ri tshilelwa tshavho tshihulwane ndi uri hu engedziwe tshivhalo tsha mapholisa vha vhonali nga vhunzhi u lwa na vhutshinyi. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 17.41 cents, bondo ndi 22.78 cents, euro ndi 19.7 cents, pula yone ndi 1.31 cents. Mikovhe phala JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,651, platinum ndi $972, oil i songo kunakiswaho ndi $79.18 nga fagi. Matina ha ubva kha nṋe mukololo wa matsila ndi ri madekwana avhuḓi na mafhelo a vhege avhe avhuḓi. Mafhungo a ḓo dovha hafhu a vha hone nga ḽavhuvhili ubva kha nṋe ndi ri